Bab German arum itirbak ludet apisi rong pangbong PWD division asahem Teglongji. Hini ang the Trinity Hill Society amhang tek arni phuluni thogwam rong pi arong along Catalan. Chintong constituency adua hoi sabuda along Meghalaya government pen motor kachong hong ahem pangthek tek atum paru damla. Karbi prime time long pen liberta than bang thare harmony ben non bertang ton ben arjik tha. Karbi ang autonomous council chairman kilig phanja kong nipa inko rapli arni customary law ahem tun along kedo legislative saikam deputy secretary arideng men chethap tamlo. Borjan constituency pen phong thom ke hai pardon ron MSC kilik ke hai long kitimung inkorener kep agdeng chairman kilik phan amen chathap damlo men ka chathap alo ki jok MSC timung inut anvet pusi legislative asai campaign pachini timung amen ka chathap alo ki jok dam hut tim karbiang long asong ja po mate CEM tuliram rong hanglapen EM MSC atum chirap cheto dunrinti karbiang long autonomous council along thirthiba chairman dolote karbiang long ka chingthur amo ki pachun joy ke joywan popusi pherang ke tum karjo hut CEM rong hanglam kaning janing chipathedam ladak chethan me jakhong ni phai ingkora pho ari chairman kilik dosita aron ke pachok anbetlo Speaker of House খালি আছে মাননীয় সদস্য কনজিনি কামে প্ৰত্যাগ কৰাৰ পিছত এই ঠাইত আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি পাৰ্লামেণ্টাৰী ছেক্ৰেটাৰী অনাৰেবল MECs সকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি অনাৰেবল MEC লংকিতিমূৰ কাৰণে 28 জন হ'ব এবাৰ চেয়াৰমেন অধ্যক্ষ গতিকে লংকিতিমূৰৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি দেখা পাইছোঁ 26 কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মেম্বাৰ্ছ সকল আছে তাৰপিছত সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিছে কোনো আপত্তি কৰা নাই চবে অন্তৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি তেখেতক সমৰ্থন দিছে আজি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছে কালিলৈ আমি ছেছন হৈ এইটো ঘোষণা কৰিব পবিত্ৰ সদনত কালি ঘোষণা কৰা আগন্তুক কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্টৰ সমস্যাবিলাক কাৰ্বি আংলঙত অট'নমাছৰ সমস্যাবিলাক ৰাজনৈতিক সমস্যাবিলাক উন্নয়নৰ সমস্যাবিলাক নিবনুৱা সমস্যাবিলাকত পবিত্ৰ সদনত ভালকৈ আলোচনা কৰি সুবিধা তেখেতে দিব আৰু তেখেতে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগত কলেজৰ চাকৰিও কৰিছে তিনিবাৰ বৰজান সমষ্টিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টিত নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰ ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ তাৰপৰা তেখেত তিনিবাৰ জিকি আহিছে আৰু আমি সকলোকে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তেখেতক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ Bab German ajo licing ki pahemso nang joy ne penlo neser ajang sai kangbo hamren pen kilometer thong kep rapli an kahelo rong pangbong hawan arara phan ke Bab German ajo ser ajang sai le kangbo kali bonta PWD division asa hemsi ingbo chorlo lasi koson pen si kangbo chorlo ma lang iksina kabdu se pheran ke hundor kro hamren pen nangkelo abirta Lake PWD rong pangbong division asai hemlo arjo dingklui pen bangso sahem along sai khiatum ardik dam plia bang anta kavedet ajok suri hinira trainer kep aningkan anke sahem ke thekdam long japhan anta pen an Bab German aru kangphai sili unji rong pangbong arat atum pen ke than atengke bangso sahem along sihut isike tender ke jok la pen bill payment ki pia phan anta claim lo bon ta kopi koson pendoni peningkan trainer kep an bak dolo bangso sahem along obupamat non pu arning anta chedo dedet posit than pachini rong pangbong along sai hem do sai khiatum ke to ke thak japhan quarter ta do bon chutame kipu ke pasika bangka wedet ajok sai khiatum aning ke hang aling si claim lo methang sai hem along ke chedo dedet se ladak hamren PWD road division quarter ihum along si sai hem paman bom quarter along si sai hem ke paman ajok tar pang thek anta chetar hai he Kupia kisung pot si sai khiatum methang sai hem along chedo dam dedet alam the sai khiatum apan chihut chiput alam thea prak ta katni salang paklang ponlo hala so hut sai khiatum pen ke than ate ke rong pangbong along tum sai ke klem thangnat kisung la pen ke ben ke phan ta awi pusining je muthe e phong pen hamran an bang tuyamat dam thu thedet puan vetlo lasi bang so sahet puthor ke pareng pot thu jia phan rong pangbong arat tum pen sai deng pon bom lu pusi haladak chirok to arat tum pen than pachini
Ingdeng hini Trinity Hill Society amhang thek arni phuluni thokwam rong PLP school along jakong ne pha engko apli arni katalon pon along tikok tiki lapen nukang thong atuma phan kerat kepi pajir tekang aberta karnu se pherang kepen bilta nang phale Trinity Hill Society NGO Ingdeng hini mahangki thek arni phuluni thawam rong PLP school along ketalon pot along tikok tiki lapen nukang thong atuma phan wheelchair walking stick lapen air machines kadoko wepen bang thom kep atuma phan keron pon pado Trinity Hill Society NGO Amaipu Rajesh Timung Pen Kechari Pon Amailong All India Karbi Students Union Amaipu Enush Timung Lapen Sanitation Coordinator Sami Harlin Ingtipiatum Chetongtun Ningkan hini kechok ahim Trinity Hill Society NGO Amaipu Pen si ingthan ponlo Puloni hawar angkang tekok tikya tu pan sarkar mati Puloni constituency MAC pen thangnat kerap ki pajir pon kavya pothak kisung ki phodet arat atum pen pherang kya tum angno pachini don Puloni thawam rong pi arong arat atum Trinity Hill Society NGO tu mapan kacoro alam theta pajir dun Kang sing keron gangura lo ni larong lo sar la pen ni ning hubida lo ko kidom asabu hubida dolo pen kichu ki na mo ta bang lu sar nang rap lo ni chunta chulong lo sini choro pa lo ni hin ben wang ki kang ni kidu sabu hubida choro pa lo ning sampi lo na pen te ni hin ta me an ni ning karong si anak kostu kilo ni hem ke 9 kilometer ne dulang non kita ni kami ini ning samjin pun na pun di nang lo long kalong polo sini benda injo so banda sarna na churu lo enang tumana churu lo na nang dulu chitongo sinan ye lo ni hekidel ke sa lasun ki Teglong lipilang sa lanon pacure ita kali lanon hello fast lo lain join hello la long lipilang ahok lan non tami tikok jok tami ni gangbra lo stani li teglong le en kadu ko be phan tami ar tami lan ni rat ai se lo acha si non hello en ju pen hello fast lo ni dorsing rohang cari de pen mange NGO piningkan ini amhang ke thek arni lo nili tum ningkani mag amhang ke thek arni lo pu isi matha pen nili tum jungjung mate nili tum la jirpo jirpi nili ke NGO long doan phang nili ke jirpo jirpi si nili ke hokpon nili la than jirpo jirpi si matha pon la si pini la sorni nili tum jirpo jirpi lo nili tum che matha lo nili tum foundation de ke anutin bangpu bang pita anutin bangpu bang pita nane ake thedim ane josing doloi to konane mesen adim si alang tum chongwai li tum mathalo li tum ke kiduk nai arong mate kisung nai bangpu long li tum damik na athe ke ning che parong li tum aniwang li tum ning che parong kichu jun aniwang li tum ning che parong li tum ning che parong ke nahot li tum ning che parong tek sita li tum kiduk ke lak long li tum ning che parong dam aning ke tum ning che parong dam de la si li tum kiduk nai kisung nai bangpu long li tum dam na hala dam le tum hadak ning che parong dam ku sini li tum ladak pluni thogwam rong pi rong long slitum LP school long slitum pini baik lo ladak ni litum handicap mate mobility camp for handicap aton se pini ni litum si program litum denglo lapen ni litum la soar ni litum denglo ke deng pen dak penan handicap bangku bang pinang chitong dun lo te bok terarong janeka alis bang bang thongkep la bisi abang putuhan litum pini handicap hol litum roni lo la so handicap longke litum wheelchair roni lo nilitum eri en ron lo walking stick ron lo lapen auxiliary arm litum ron lo la de ron det pen litum pini litum second birth anniversary report la si alang litum pen in rap pet litum cake tang than lo cake than pen litum choi grap koi lo la ni lo litum pini la pan lo litum program pini kede non malam support phan bertamo ington ponik sena As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC.
That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্দেশ মৰ্মে 30 জুলাইৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসি প্ৰকাশ পাব। এই মুহূৰ্তত মই ৰাজ্যক জনাব বিচাৰিছো যে যিখন তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিম এখন চূড়ান্ত মানে ফাইনেল এনআৰসি নহয়, এখন খচৰা এনআৰসি হে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ দাখিল কৰা বা এক প্ৰকাৰে পুনৰ আবেদন কৰাৰ বাবে সুযোগ পাব। দাবী প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তাৰ প্ৰমাণ কৰা পুৰা সুযোগ পাব। গতিকে যিসকলৰ নাম সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত এনআৰচিত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব। তাৰ উপৰি খচৰাখনত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ নামৰ বানান আদি ভুলকৈ প্ৰকাশ পালে সংশোধনৰ কাৰণেও ৰাইজে সুযোগ পাব। লগতে কোনো অযোগ্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আপত্তি দাখিল কৰা সুযোগ পাব। দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ আৰু আপত্তি অৰ্থাৎ অবজেকশ্যনছ আৰু সংশোধনী অৰ্থাৎ কাৰেকশ্যন এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইজৰ এটা আইনগত অধিকাৰ। দাবী আপত্তি আপোনাৰ এনআৰচি সেৱা কেন্দ্ৰত জমা দিব পাৰিব। ফৰ্মখন ক'ত পাব, কেতিয়া কোন সময়ত জমা কৰিব, এই বিষয়ে আমি কিছুদিনৰ পিছত বেলেগে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঠাইলৈ গৈ আমাৰ বিষয়াসকলে কেনেকৈ দাবী আপত্তি সংশোধনী ফৰ্ম ভৰাব পাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ অৱগত কৰিব। Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dehina movie putat bertalom wangtulu West Karbi Anglong district Jinthong MSC constituency aduya hoy Meghalaya government pen Sabuda along motor kachong hong ahem jakong nepa engkora kithom aningwe pangthek thek atum paru pidamla Jinthong MSC constituency ke parlo Sabuda West Karbi Anglong along aron repen Meghalaya government atum pen kikin kirang motor kachong hong ahem kaphalangno kikin kirang tang podok dok akhut jakong nepa engkora kithom aningwe por phai prisi apor malong
pangtek tek the atun paru pidam la East Division Bogajan Forest Range Parlo Angkang Gurial Dubi Along Edon Bipin Sokia Hem Jakong Nepa Inkora Get Tom Adap Ti Angprin Pele Apora Hood Ingnam Angnar Johnny Damsi Hem Lapen Sokpuru Freedom Punsi Soketo An Chupi Thailo Lasso alam aputhak soikia pen forest range sahem along damsi ketok jirpen lo thon damlo Lasso hut ingnam right koma tempen kaning jedun ge ketok pen lo na kethon ke mesen lo seta government pen pinia kirap long ji pukening kat keble chong hong seta alia ve lo pusi inut forest asai puning jedun halapur rat atum pen forest asai phatum phan ingnam ingnar kiplung je phan avar sayawe mapukar je hut kaje thak don ke nitumalo ingnam aingnar kiplung je phan thang ta avar sai avi hele duji sita license avia hele amuta avi lapen thangnat government pen avar sai nang pipe bang nang hang sita sai jogje ebang chiklang dam chot penan park ke jot ta avi lo pusi ningje ladak ingnam rai koma tum ke chiklu abai nong chudeng chot pen akapre ka jata sai ta avilo chochot do choran park Acara sonta ke klemason avilo laso jongnon rat atum hidi rit sai kachude ki bomahut ke chuje phan hemalong sok kachubi anta chupi dam thai jong rat tum ka siksak hektik lo Karbi Prime Time lang la pon se kang ton poniglo dome thak me Kardom